Am I a sumo? Yes, Mama Rade. And you may yakin cancer. Your my sister Paulina and a day after. You may yakin cancer. You better free. Abus chapter. Hey, babe! Sister Paulina, we reading glasses here in Hebrews. Hey! Madam! Ajenkwani. Tina tet hayan herbal capsule. A drawing tina per what to send me. Me ready a mention glasses. Obroni besi. See clear. No crow. Kinaata Hayan herbal capsules. A full supplement for good vision and not recommended for children below 12 years, asthmatic patients, pregnant and breastfeeding mothers. A drawing baby atwa for Tina tet herbal shop. Hey, now what? Tina tet hayan. See clear. Kinaata drawing FDA ahwehwem agye atum se eje. Mwakaba edeba Ghana TV eso ebraso sesam hojuwa ya boabo no yede ebeso mo kasebo kwanso we eye Ghana TV kasebo na wutie me na wo hwe me abomodin a se obe like ne wa hye ama foforo nso ahwe bi Ghana TV e live for YouTube, Instagram and at Twitter nti bomodin a se obe mia don so na wa subscribe na foforo nso etimi ahwe bi edi ameje so eye da chehima Ajua nati Kasiebo imu ensembi a obete ense National Executive Director Ede Ghana National Council of Private Schools Aba Bekasa Ede Afa Epa Mampeni Apa Eyi Dr. Eric Enkansa sa omehwe eyemu mesua ensem ehono afen so Eugene Ahinso Aba Bekasa Efa Mampeni aprobo awoko no wo Asante Mantem no eho ebusua ensem bi eka we ho ena yesi nkonwa wie ya yede besom se Ghana TV Kasiebo na mitwa me ho sema me ba ye betwa so Ewusiafo ayamamo akwa babiom edeba Ghana TV Kasiebo eso na yemfree ensam no ase enkane na Director General Edema Ghana Education Service ayetwa nitia GES Eye Professor Opoku Amankwa na nanu adankrata efri mampeni aso eye ekyerese mampeni eyi na frisa de brehwa ode nipa foforo kra na abehye ho sa nipa eye Dr. Eric Enkansa na eno na National Executive Director Edema Ghana National Council of Private Schools Ora Enoch Jetia ede abetodwa no kyerese ekwan amampeni efa so ede yi ora Opoku Amankwa efri sa de brehwa ode Dr. Eric Enkansa abahye ho no eyade ese etia emra pa esanse se eyade ese mampeni eyi obi edi efri sa de bre no na opa obi ahye na namu a ewo se wo ye nhwehwemu na oyi obi a wonim di efa sa de bre no ho no de no ahye ho na mampeni friti ye keke na se wakofa obi keke ede abehye ho a enya ade a eye ne kwanso nti mampeni yesa enya ne kwanso kura mampeni momodin a na onhwe ho na onye ho bibi emfa ma wo Ebusiafo yentu Kasiebo no eso na ora Captain Smart adodo edin ane maame de wo no eye Blessed God's Brain Smart dodo na friend Captain Smart eye host ewo Onua TV na nanu ada beto odwa se bi enanfo ensa ka no ama omode no ekwo mo akache kototo na nu bia enso nyame adom omu yi no na ye yi no no sabe osade beto odwa se mampeni dan ne mampeni dan ne ho eye ne ho boni ayefo a onti ase kwan bia so esanse afi 2006
enye onu Captain Smart enka mampeni ewu te sa akoko onu Kwadwo Smart kuro ya ena wo bo modin eji mampeni enkwa ensanse no warehemu ewodi mu se obeba be ye mampeni daachi bi na wetimi amagana afa ne ntuma pa efra enso mampeni ba ye no nia na wodwene nia na wosusu no enye ne sa ena mampeni ebe ye chese mampeni ba ye no eniama dane ebutu eniama nkoso yesi kasam sei atiti apansa afe galam sei hu nsensam nso mampeni abomodin edi mu tintinman okoka mampeni so wonti ase na mampeni Captain Smart Kwadwo Smart wo se enya dia obejai kakra na mose mo bechi na enya munya krado afe no obeka ne kase hintasem dia sha adakemu dia sha ntomemu obeyi ni nyina epie Ojaye show live show ekoso Ojaye na wo be wura studio Ojaye wo ye hwan kwa esoro kwasia na esoro nyansafo wo dia no to nchen a hwe baby asese galamse na du no he me se na do se oye bema no betime tu galamse ase a ono an minerals commission chairperson forestry commission penny for say chama want me say mini forest oni nkrata ye de ye galamse ada na do ntimi nche chama want me because want me say o de sika ne boa party no eti Ghana foi chama want me say o tu galamse no sensu a enfada na do ho because obefada di nachi why because of boa party me Kwadwo Smart. You know me better than any of your cronies now. Captain Smart. Captain Smart, the king of morning shows. You see, Pennyfoss Chama Uyonkuna Mincha Usubai. Rollins Eshit Bombay. A media house. Nana doso. Echichi in Central. Captain Smart. Pennyfoss and me or Macambiano. Emodu. Mo battery yamo say. Mo catch the president. Mo and damn, mo catch the president to say me too galamse. It's the president to bash anti region. No, I bear me day. Someone near who saw by a one yammy. Hey, the presidency is involved in galamse. Sir Penny Tifie Nankwada Erinanka. No yam ho yanchi ho na wan kahwe ye kan nanka wefua Ebusuafo ya to akase ebone so dia na yegusua eji na mampeni hu ensensem no emu na abira Captain Smart anu si ya pe na kwesi cheidan kwa dodo na afra nu KKD eto aso wo ho na wo ka akira aban sere aban wuntimi mfa ye bechiw no ehwehwan yen yo wuntimi mfa ye bechiw no enkan ye kasabo enhye yeyem esanse wo ba ye nanka wo be ye nyuma pa nanka wututu ye sika samu ema eniama ekoyi a enkan no so ye be ka kanfo enso wo ba yesika sama titi apansan amamemuo no chese bibia nkoso bibia ni ho ejina ne naso niama na ewo ho dada no wo ba ye wa bese ni nyina wo ba ye wa meye adwuma yibi adwuma na ewo ho dada nso wa ba begu ni nyina galamse nso na wa bomode adi mu tintima ye koka wo so wo be che yen o se enya de wo be jai ka intima abanya na dwen se wo de ye be che wo no ebe hurahura ya ma wa kan ye kasabu ahye ye mo se ni oda form dada no o nsura hwiase enu nti Ghana foi ye da form dada ye nsura hwiase ye nka ya no ntumu ekopem se Ghana ebefa ne ntuma pa efra Ebusuya yentu akase ebono so na ananu ene beto odwase mampeni ekwa aprobo ewo Asante Mantemo na abra mampeni ko na aprobo wo Asante Mantemo kopie mu wo Otek FM ma mampeni di nsemi kotu dwa akire se Ghana fo di wanye yakwan ye be yiwe di wanye yakwan ya ye beto etia o yes wo mu di be hurahura na enya de sa ania ma na eboni hu biem enti Ghana fo entu wo mu adwemu na abra mampeni di sa asem yi ekotu
to Jano, Hagana for bebre, Esan say ye to aba Emma Mampeni, Sa Ombedi Mampeni, na on fan to Yesika Sam, ne ya quine hons and some ehon, Nasa Mampenia Bano or Kaze, see ye Kaze, ye betuetiana and ya dear fan and Wesan say, or no nebra was a would you abem with Jesse, and to be bia Bekabia and fan and Hotia, Nanya Diagana for Etia, see Emma Eye, Nano. And a director of communications at the Jubilee House, Ora Eugene Ahin. They abeto jano chesagana for said your mosi afa some enya sakra. And a samonete man penny e casana nyo pachra moane say, Munyamuntu boas and Munya botre, na more quino, Nenia Mushina, Bosha was sure Muninano, or Bebomodi Ediso. Na said your man penny kai and a gunner for an answer antias ye, and or mucho man penny anno esibone, Nanya Sakura and a mampeni air patchery. Na yeguswa ejina mampeni aprobonimu ananu ada mampeni aprobo wo ko wasantemante mu na ebeto odwa se ebinu abra mampeni kwa apro no ebinu mu gina baabi ena ho ene yehu no saa na eno ora Dan kweku yebua edi abeto ja no chese Ghana for asa de ye ya yira ya mamre ne amane esa se nka Ghana man de Ghana man ye man a ye di amane ne amamre etutu na kwanso ye bua de wa ye bu pani ya mamre kire se wo se ye di ni di emma ne ni di ese no ye di ni di emma opanyini anase ya kendifo enso e kam ya koye se ya mamre ne amane ya ayira ye wo man Ghana mu esa se mampani anya Kurano, or by ye one may yashe kurano, or ye yakendini, anya she kurano, or ye papa, inti no said ye inti me, and who ye papa nase, or be our woo won't see me, and no, any sanka ye timmy a huroman penisa, some man penny by ye one may be, nasa be an na quinin and tutu ye and ya dear a ye kurana, and nisa ye timmy a fast aquano so, Eddie Bruno. Ebusia hana brema kwan ema yedi kasiebo no ebesie na mekai wo sanyumeku obi ene so masene sika femu ema mitumi edi kasie ebesom mo mepacha wo ye be ma bomodin a se obema yo esipi esita wo yira pake ne nuoma no osi wo ja ware mepacha ema ne nko bomodin a se ubenya tinatete heba no nipi ne wano no ma niama etimi aye kama wo yo ba na se wukun sam wodin ukun ne morebu a wo pam bomodin se ubenya tinatete heba enro ni bi na wanonom na ubehun se ono anka se rahimfie wade obeka ne se odo kan dia open na meya ma enu nti bomodin a se ubenya tinatete heba enro ni bi na wanonom na eniama etimi aye kama wasa akwa no so gina organic food so ye nwane papa abedwa man so ebua ma wapomudin ejina brane glitter and glow skin care beboa ama honam ani atoso aye fe aye kama na mekai wo se Ghana TV ye live ewo Facebook, Instagram, Twitter and YouTube inti bomodin a so be subscribe wa like it no wa share ama fufuro bin so ahwebi edi amejeso eye da chihima ajoa nati na se yakase enkoma production crew. Surprise! Congratulations, madam. I'm looking forward for a good business deal. It's my pleasure. Excuse me, madam. I am a business partner. Mami ke bibin cho. Tinatet venike no. Se wo yusu a esiesie ho e ma ho ye kama, e ma wo ye obe mua. Je na ko try she. Thank you. Tinatet Venicare. Tinatet Venicare is an oral tonic for maintaining vaginal hygiene, not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor.